When you question, e di enti na make sa. Utu kwan question say de si to war way, that dear way. Never see we dan na fa bibra Ghana. Na Ghana sense san. Who be Prz Akufo Addo attempt say a Ghana war. Ya to no blog. Abroche de ya de. Meboa, who see say abroche say the 69 ho. And I go see bi Ghana. Me pa cho usuan bibi wa abroche na de bi ko Ghana. Wan timi anye ofisi ya na abedi di atem. And abroche fo no bia. I don't know enkurase fo ne dos wa control. Serious o. Ya ka se kurase ni anye obi oti na kurase o. Abrabom nkurase fo. Abrabom mo mani nti ya ne dos wa control. Kana krepa. Efriya ma me mo bi obi timi ka se manya 50 years wa abroche na di 20 years. Na no so bedi di na Addo atem. Ansem kurase sama chew. Wotu kwa 20 years wontimi ansua hwe. De wotimi be support ye yatem didi. Abrabom kurase fo ne dos wa abroche. Odo fa mu bi no say no. We didn't have opportunity to go there. When we have opportunity, say wa konya nke bia. Ke bobo brebia magana nya ho faso. Ke bobo brebia ma o man na efiri mu no. Ko manya ho faso. Hwe no ma wa machin. Wan timi ansua bibia wa kontuom. Ya wo ti akontuom mo pese wo de bo o man Ghana ya atem didie. So obi didi obi na atem. Obi didi panyini bi atem. Akufo Addo akane na ahen. Papa no kura onye president bi emo. Ana munim. Ada na na muni ba omi atem. Ada na na muni ba omi atem. Ko ba omi na ebo alanka hye na ebo. Omu na ebo Akufo Addo wi o. Aye de obe ye o. Ene wo hwe history mu ana na Addo aban ko na watimi egu asphalt road. More. The minim say JJ running so egu Kumasi kwana mini obet. The minim say oko Arsenal CPC ni ade JJ runs adaroma ekwan a wo ho ache. Enso say ogun asphalt. Kofo kra ba wa megu asphalt o. Na Addo adaroma ne oyi kwan a wo yi asphalt. This wo yo kwan ba kopɛ kra ma Ghana. Wa yo kwan na ma daachi. Wa yo kwan na ma daachi so wono ne yedi na tem. Ono na yegu ne hu fia wani ache ohu. Yedi obi papa atem wani ache. Because of such ama huntumi gold wo hunu wani bre. Chama huntumi yan pipi ni a wo gold. Wotimi di gold chain tun ko. Odi gold to no nsa enti wani bre. Enti eni na Addo atem because of such ama huntumi gold wo hu ye. Ne boa. Most of you sana moka. Sana moka. Na Addo no wo ye there wo ye history maker. One making history. You can never change it. Unless I want down twene. What that John about say Akufo Addo making history. Say Ghana buku ebe kire say who was the first president who was able to give all Ghanaians free education? Akufo Addo. Okofa Jamama wati. Okofa Kofo wati. Okofa the say Kwame Nkrumah wati. Akufo Addo history. And it's also what na we are there the man is already make the history. And tinunti na nkofo bitano na wodi na tema okache. Misraw Jonas back now abana Ghana for youth. I'm so disappointed in you guys. Most of you, know, I don't know the kind of youth you people are. Me name you to cry moye. Youth what to kwan ko sia bibia. Na ba say o kire say. Abro kire fe. E ba cha Akufo Addo no anya president o. Na Addo no anya president. Na America fe. Na Addo no medi president. Na America no ma na wo twa kire ne wo ho. Enti na me se mo yem kurasefo. Enu ma bi kura wo ho na fe na Addo no wo ye bi. Afa na Akufo Addo wo ye bi. Enti mu amudi na Addo atem Jonas back amoni ache so o medi atem. Odofo mu nyina you are so disappointed to my life. Say mo disappointed ye Ghana youth. Say mu tu kwan ka mu kosua bibi. Na youth no hu se na mo so makosua. Mo kwa mo de mu intelligence akwa akosua se wa abrochire. Mo de intelligence akwa akosua no mapa bebe say e wa kontu bet enya adwuma. Intelligent na enya adwuma. But atem Ghana life no na mo de ba. Ghana life no na youth no side about social media so. Oko David platform so hey Ghana for you follow David. All because say David ye dey. Oh di atem. David ye dey of Libya na kwa abrochire eno nto me di atem. Odofo. O wa fa Libya kwa abrochire so e. Ono ofa Libya kwa abrochire wo se da bi. Libya na ofa ye nti na adwena sei. Wo se na adwena sei o. Ono na e ka o.
Libya na ofa kwa abroche na adwena sei na Jonas na meme kasama na ado aban meme kasama Akufo Addo aban Akufo Addo aban ba ya DJ switch akra ketwa we meme wu se Ghana wa talented ye wa talented youth youth akra ketwa we atime tukwan ama abrofo twa ne wahia atena se hwe akra we talented na akra we talented na abrofo no hwe no afa nipa bia na ado mana man opportunity say woni na chi no ne nkwaya adwuma ate no wafiri akwara ya chi ama ne akotena America say America na fenti wo ma biem ene sa nipa na do ma na kwanya no abe yesuntudua ma Ghana abe yesuntudua ama youth no abe yesuntudua ma nipa bi abrabo e wo abra DJ switch abrabo anu obo na yesabi ni wo twa ato ama nkran nketewa nchirima mu tie me na mu share video no nchirima na akwara we etwa service ho ma wo but abrantie na DJ switch ne na so ma no kwe no aba se sanchirima no aduo mu kotibia bi mu a ene ya mu ya maame ene ya mu ya papa ene ya mu ya nana fo ekura ya mu mu dada wa bo na bayie wutimi hwe social media so no obi bu abrewa tietia no tietia abrewa bu abrewa ye the kind of ade bi ope wo ya abrewa no ene Jonas so se enkura mu wo social media so Ghana fo amukọ free education instead of say obesua de ene obesua Jonas o fa camera o pe Facebook skadi enche bi ebe block Jonas enche bi ebe block David bra now I dey talk to my people now bro what you say me ebu ade mamo krom ha no Jonas ba bi oteno obi ani buoma no wo Ghana ni a won pe no krenti Jonas atem de nti ubu no odofo obobra pa nipa bebu kwanpa so sa obobra fo a ebu anu kra obenya no ebe da bi no ebe abaya ade soa ama wo ma anasa ama wasefo because sabi na wutwa to no wo ni wabusua ebe kakra ekura ofirimu no ye mfa buo bia ma wabusua ebuo bia sa wa mo bra yi a ye mfa buo ma enti odofo asema na me kan se enne Jonas abesuntidia ama Ghana youth no ama na youth no amukọ free education no hey and the system is not working the system no nya na ukọ free and ukọ school free on oh my lord system no nya and na wo free some ba Ghana mu aban bia ama ye school free aban bi no afa na Akufo Addo na ye dina tem no wo ba ba ye kura no aban bi na wo fra na se ono mra me tu Akufo Addo ne se enye yeda enye ye Ghana ntimi mfa sika nye free education ama na abamu ninti sa ade na papa na sete ato no anasa sa na watwa ato no enu nti ne ho ye Ghana fo yi na me no kasa minim se Ghana fo de ye chiri papa eni papa mu chiri nti na mutame papa kan Japan eni pa wajiri ni pa mu chiri no Ghana fo no ye ni nkaye ye oman bi a oman a ye ni nkaye eno de ene kura pa enkuru ni asofo nyina ye ni nkaye ye kasa keke na de ye ni nkaye enti sa nei youth na